Sanibonani balandeli be-AVG Reality Channel. Igama umchasiseli Siminya Mnyesentombi. Namhlanje siye sathola imibuzo eminingi ikakhulukazi ethinta idaba lwaselindela. Abantu bathi bafisa ukwazi ukuthi kuhamba njani, kwenzakalani ikakhulukazi ngabantu babo abasuke beboshiwe beselindela. Elindela linemvumo yokuthi uhambe uyobona umuntu oboshiweyo any day. Iviki lonke nje any day uyakwazi ukuthi uhambe uyombona umuntu oselindela. 2, uyakwazi ukumphathela impahla. Uyakwazi njalo ukuthi umphathele ukudla nemali. Abantu babuze ukuthi mangabe abantu sokumele ukuthi bakhishwe elindela bahambe mhlawumbe babuyisele ekhaya, kuhamba njani nakhona. Kudingeka imali engange 630 rands. Uyayithatha uhambe nayo uyonikeza lowo muntu ongathi isihlobo sakho esiboshiweyo eseselindela. Uyakwazi ukuthi uhambe nayo 630 umnikeze, yiyo imali ye-ticket azolikhokha ukuthi adiphothe. Ngicabanga ukuthi iningi seniyakwazi ukuthi manje uhulumeni wase South Africa ukuze akudiphothe nguwe okumele ukuthi ubhadale imali yokuthi uthwalwe uhanjiswe ekhaya. Leyo mali iyi-630. Niyakwazi ukuthi uhambe nayo ufike uyinikeze yena umuntu oboshiweyo. Njalo amalanga ukuthi kuphunywe elindela ikakhulukazi for ama-Zimbabweans i-Tuesday nange-Thursday. Yikho lapho okuba nebhasi eliphuma lithwale ama-Zimbabweans. Kukhona i-corruption around. Niyakwazi ukuthi la eMzansi kuphilwa kanjalo. Kunabantu abaningi abakhala ngokuthi mabehamba mhlawumbe bephathela abantu babo ukudla, ama-officials aselindela sometimes agcina ethi hayi lokhu kakuvunyelwa kasoso, bagcine sebekhipha imali ezinye. Kanti lokho hayi, awukho umthetho okuvimba ukuthi uphathele umuntu wakini oboshiwe oselindela ukuthi umphathele ukudla okanye impahla nezinye izinto engathi nje ama-toiletries. Unemvumo yokuthi umphathele. Siyabonga kakhulu. Ningakhohlwa ukuthi ne-subscribe kwi-channel yethu, niphinde ucofoze lapha ibhera so that makusiba khona anything esiyiphostayo la ku-AVG Reality uthole i-notification. Sibuye sithinte ekugcineni ngodaba-ke lwama-permits and waiver. Abantu belokhu beqhubeka bekhala ngokuthi ama-permits, ama-waiver wabo asethethe isikhathi eside, and mabe-tracker kuphuma izinto eziningi ezihlukeneyo abangazizwisisi ukuthi kumele kanjani. Okukhalisa abantu abaningi kakhulu ukuthi bathi bathola kuthiwa kade yacollectwa, okuyukuthi bagcine becabanga ukuthi sebeskenyiwe okanye kukhona umuntu osehambe wayecollector behind i-back yabo. Akukho kanjalo. It's only that i-system yiyo ethwele nzima actually, mhlawumbe kwenziwa ukuthi si-apply kakhulu okanjani, so i-system ayisahambi kahle. So wena into ongayenza mawukuthi uthola umyalezo othi wena kade yacollectwa i-waiver yakho, kodwa wena usazithi uyi-collectanga, thatha i-passport yakho ne-slip sakho uye e-VFS bayozama ukuthi bakulungisele. Abanye bathi kade bakhokha kodwa ke abakabhukhelwa ukuthi bethole amalanga ngenxa yokuthi mhlawumbe maye siya kulowo muntu wam-apply sira yamtshela ukuthi no awu reflect. So wena mawungazwisisi uzosucabanga ukuthi mhlawumbe ususkenyiwe, kanti akukho kanjalo. Nawe kuyomele uthathe i-bank slip yakho, uthathe ne-passport yakho uye e-VFS ufike ubachazele ukuthi i-problem yakho ime kanjani. Bazokusiza ngakho lokho. Siyabonga kakhulu. Siyacela ukuthi li-subscribe, uthathe njalo le video uyisharele abanye ukwenzela ukuthi basizakale. Njalo mawungabe mhlawumbe unembuzo okanye udinga nje ukuncediswa kwezinye izinto or unembuzo ehambisana nakho lokho, uyakwazi ukuthi ungifonele u-063 625 8742 063 625 8742. Sizokwazi ukuthi sikuphendule. Ngiyanithanda kakhulu emakhaya.